Welcome back! Today's video will be another addition to my How to Say in 10 Languages series. This one is kind of important if you're traveling and mingling with the locals. How do you greet someone? Good morning, good afternoon, good evening, and good night in different languages. You're about to find out. Here we go! Agit morgen. Agit morgen. Agit nog mittag. Agit nog mittag. Agit ovond. Agit ovond. Agit nacht. Agit nacht. God morgen. God morgen. God dag. God dag. God kveld. God kveld. God natt. God natt. Boker tov. Boker tov. Zaharaim tov. Zaharaim tov. Erev tov. Erev tov. Laila tov. Laila tov. God morgon. God morgon. God dag. God dag. God kväll. God kväll. God natt. God natt. Hyvää huomenta. Hyvää huomenta. Hyvää päivää. Hyvää päivää. Hyvää iltaa. Hyvää iltaa. Hyvää yötä. Hyvää yötä. Godmorgen. Godmorgen. God day. God day. God kväll. God kväll. God nat. God nat. Matin va. Matin va. Fisker ma. Fisker ma. Oiche va. Oiche va. Golden dag. Golden dag. Góða kvöldið. Góða kvöldið. Góða nótt. Góða nótt. Dobre ráno. Dobre ráno. Dobrý den. Dobrý den. Dobrý večer. Dobrý večer. Dobrou noc. Dobrou noc. Guten Morgen. Guten Morgen. Guten Tag. Guten Tag. Guten Abend. Guten Abend. Gute Nacht. Gute Nacht. That's it for today. What word would you like to see me cover next on the series? Let me know in the comments. Tack för idag, litraot, tschüss and auf Wiedersehen.